Sibele nhlanhla yamaswazi lamhlanje sethekelelwe ngumfundisi uReverend Kenneth Mtata ongunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi. Siyabonga ukwamukelwa lapha. Ungasichasisela ngohambo lwakho ulandeni kahle kahle eMelika? Sihambele ukubabaza indaba eyokukhumisana ehambela phambili lezinsuku eZimbabwe. Abase America bafuna ukuzwisisa ukuthi indaba le eyokukhumisana indaba enjani. Kodwa sasikhuluma futhi ngendaba enhlupho ephuma ku cyclone Idai le drought ekhona eZimbabwe. Kodwa bafuna ukuthi bazwisise ukuthi amabandla wona asebenza njani vele, ngoba amabandla kade sebenza ukusukela sisalwa impi yenkululeko. So bafuna ukuzwisisa ukuthi owakathesi injongo yomsebenzi esiyenzayo ngeyani. So ikho kade sixoxisana ndawo. Ukhuluma ngodaba lokukhumisana phakathi kwamabandla. Bathini kahle kahle bona abemelika ngodaba lolu? Sibona ukuthi yebo ikhona imizamo yokuletha iZanu PF leMDC lamanye amabandla aphikisayo ndawonye. Bayakwamukela yini lokho? Bayakwamukela kakhulu, kodwa sibe sifuna ukuthi lathi sicecise ukuthi indaba yokukhumisana ayisiyo indaba yeZanu PF leMDC kuphela, ngoba thina sibona ukuthi indaba yokuxoxisana imele ibe indaba yamaZimbabweans onke. Kakhulu ama political parties amele abe khona, kodwa sifuna ukuthi labo abamabhizimusi, sifuna ukuthi abamabandla, sifuna ukuthi ama chiefs, ama war veterans, lamanye ama stakeholders ahlukene amele abe lesigaba sokuthi bona bengathini kule ndaba yokukhumisana, ngoba uma sisazoyakha izwe eleZimbabwe umuntu wonke amele abe laye ukuthi uzoshoni ngendaba leyo kuyakha iZimbabwe. Limqotho lelo mfundisi sikhangele udaba lwecyclone ukhuluma ngokuthi ngolunye udaba eliluphathayo. Lina njengenhlanganiso kuyini elikwenzayo ukuphathisa abantu beManicaland? Indaba ecyclone ayisiyo ndaba eyokuthi abantu balahlekelwe impahla, izindlu, izinto eziphandle, kodwa abantu abaningi inhliziyo zabo zidabukile, abanye ukwazi ukuthi bazoqhubeka kanjani. So silabo abafundisi esibabeke phansi eManicaland abasebethola training eyokuyenza psychosocial support ukuthi basize abantu abazofuna ukuthi bayakhe impilo yabo kakutsha, ababasize ngokuthi bakwamukele lokwayenzakala futhi bathi sizoqhubeka kanjani siye phambili. Kodwa kulezinye izinto ezizoqhubeka phambili, ukuthi siyakhe izikolo, siyakhe ama hospitals, sisizana loHulumende ukuthi abantu laba bonke abamaNicaland bakwazi ukuqala kakusha impilo yabo. Hayi siyabonga mfundisi, sengathi inkosi ngalibusisa liqhubekele baphathisa abantu la. Siyabonga Ntungamili. Siyabonga kakhulu uReverend Kenneth Mtata ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches.